Good morning, New Zealand. Yay. It's 9 o'clock in the morning. Morning among balay. Kani. Sa likod ani ang farm. Ito ra mga baka gibahogan. Tasol dito sa balay ta. This is our living room. Yo. Watching World Cup. Yeah. Walay wifi dari pa. Pinakauna nga room. Room ni Ipoy. Among kusina. Dara sa gawas among laundry room. Muni akong room. Heater. Kailangan mig heater. Kitugnog kayo. Sa gawas kita kayo ang mga baka. Uy, akong brief. Okay. Okay, let's go back. Nara among CR. Dari among CR. Wala mi tabo dari. Batab. Paguman. Let's go to our toilet. Nasa backdoor siya ta, backdoor. Backdoor na po. Ayun sa laundry room. Ganyan mo toilet. Tissue gamit part, way hugas-hugas. Mga na may ref. So, mura to. Bye guys.